Inkosi benathi mashalom lamali. Sithe emthandazweni egameni lenkosi. Hallelujah. Sithe ukuzwa sithe mina nje sangitshela Sathane ukuthi impilo yethu akusiko la udlalelwa khona. Hallelujah. Yebo, this man is very serious. Now must be serious. Satan is very serious. Hallelujah. Mage apostles yakubuyelele egameni lenkosi. Babe mkwana samngelela na mage mkwana na babe shomo bosibuka mage mposto mage mkhokhele sibuke nasivusele. Hallelujah. Hallelujah. Ukuna simo lemisishaya ngevela komoya bazalwane. Lefuna ukuthi silunge sibuye endzaweni efanele njengamaKristu inkosi sikusize. Indzaba yesikhathi. Indzaba yesikhathi bazafuna siyibambe, bemabuza nje sengitshela ufike late. Kuyingoti ufika late inkosi ngibazana akusika la akuthanzi Jesu. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Sibingelela bomake tintombi netinsizwa. Bengaphila mina bazalwane ngiyazi ukuthi bengaphila ngesikhathi sabo Paul nabo Peter bengaphila. Bengeke futhi Jesu nemibuzo leminingi bayakade Jesu lakathi uthatha sinkwa semfana ngengaliposted. Kule ndlela lesingemakhathazi ngayo lethi hayi thina baseshalom sonke nje. Bekadawu nathi yasiyephula usile indodana. Lethi imfishi lethi ngithi but spirit bemoza ngintike. But labayidolo lele sunza ngabo thina sikwende lebe bakwenda thina sihlwa thina bona kusuka bayangathatha ngelanga every day enkozweni 9 o'clock 12 o'clock bayenkozweni bengaphila ngesikhathi sabo. Hallelujah. Bayofuna kuso benkosi. Sifuna kuso benkosi labalanga edina mashalom lamahle. Hallelujah. Asinje bazalwane isinto zibalisile. Ngiyathi ukuthi siphile emalangeni la emalanga ekulotha but thina singangena umlomo yawo kulotha mashalom lamahle. Asiyithathi inkosi sikuthandele endleleni. Silive la ngolo sibe nemdladla sisayikhona inkosi wabedlamini. Hallelujah. Bazalwane ngicela sifunze live la uNkulunkulu kafishane encwadzini yeAbraham chapter 15 verse 1 and 2. Yeah, sorry, Genesis sifuna ukuthi Abraham sonkulunkulu mangayincesi bazalwane. Ngiyajabula nokuthi niyabonaka ukuthi nifuna ngoba ngibona ngiyavula. Esther futhi incwadi Abraham chapter 15 verse 1 and 2. Inkosi sikusize. Sorry sifunza incwadi ya Genesis chapter 15 sifunze verse 201. Hallelujah. Bavula bazalwane. Bavula. Yebo bazalwane. Bavula baphenya ngalelanga athi sifunza incwadi ya Matthew chapter 14 verse 89. Bavula ukona 89 Matthew. Bavula baphenya. Ufuna la kulosingathi siyema sizinziwe umfundisi siyabonga uthini umfundisi. Inkosi sikusize. Hallelujah. Genesis chapter 15 verse 1 and 2. Sihloko sethi uNkulunkulu usebenza ngendlela yakhe. Hallelujah. Incwadi ya Genesis sesihloko 15 verse 1. Phasa sihloko lesithi sivumelwano saNkulunkulu naAbraham. Ngicela ubambe lapho ukuthi yini lena? Yini? Sivumelwano. Yini bazalwane? Lesi sivumelwano. uNkulunkulu bazalwane naka sibika usibitile wasibita nendodana yakhe leJesu Kristu. Kwakhona ke bazalwane la sithembisa khona uthi yena njengoba sesizisiwe 1 umuntu makaKristu bazalwane sisho oqala kwendlule bese kuvela lo. Number 2 uthi ke uNkulunkulu thina njengabantwana bakhe through his son Jesus and through his word uthi ke asihambe singabatha uphila impilo lendweni njengoba naye kanjani bazalwane uthi phela ngeke asishiye futhi ngeke asasilahla
lethembiso lakhe tingiyebo ting amen lana lithembisa Abraham emva but bekakathi amthembisile but so uyachubeka ukuzethembiso sakhe nakambika chapter 12 wamethembisa nalana so uyachubeka ke manje emva kwaloko livi lasimakade lefika kuAbrahama ngembono lathi Abrahama ungesabi ngisihlangu sakho umvuzo wakho utawuba mkhulu ngicela ukunaka lo umvuzo wakho utaba njani bazalwa utaba mkhulu nathi umvuzo wethu eKristu laba mkhulu amen there is a reward kulo mvuzo lo bazalwa hallelujah there is la kulo mvuzo bazalwa la kunemvuzo egcinene uyakweliswa machawa aphiwe nani bazalwa ngaphandle kwe-reward kapheze thole nemichele wanami lekhuluma ngakho lokunye kwakhona kule michele kulokufika ngesikhathi nje wethembeke amen inkosi sikusize chubeka ngakho kodwa Abrahama wathi awusimakade uNkulunkulu utangiphani ngobe soloku anginamntwana indlalifa yami kutawuba nguEliezeri waseDamaseko lalela uthi utangiphani funa kuphila cela manje usithandazele sitothandaze egameni likaJesu siyabonga baba ngenxa lakho namhlanje mama Nkosi sibonga kuwa kwalo uNkulunkulu liwe lefihlitweni ethu Nkosi lifana nemhlabathi babe wethu lengcwele sithandazela kunye ke Nkosi kuthi akungabi kunoma ngangimuphi nje umhlabathi Nkosi kodwa kube nalovunzile uNkulunkulu lolungele babe kwemukela imbewu babe lelivi lakho bese iyachuma Nkosi ithela ithelo babe wethu lengcwele kuze nemhlaba wonke udle kunto babe wethu lengcwele bese kubatshatwa lakho libili uNkulunkulu wethu lonamandla enzamba amankosi sesibakho Nkosi sihlalile wena siyalihlalela babe livi lakho alisisebenze uNkulunkulu alichekede babe onke amadwala lemili empilweni yethu babe wethu lengcwele njengekusho kwalo Nkosi ukuthi lisandvo lelichekede amadwala uNkulunkulu wethu lonamandla siyalibeka ngenkosi enyaweni yakho ukhuluma Nkosi kithi ngoba lona babe nalikhuluma nathi letha kuphila Nkosi njengoba livi lakho lisho lithi lona likuphile masashelo lethu siyabonga babe ukuthi uyasiphilisa ngalwenzamba ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha amen likuphila
Skeliando, Rodo Sukana, Ledeste, Estudia, Mokoto Skelemato, Kinene Stele, Esunamato, Rodo Sukanano, Rodo Skeliando, Zikana, Ezele, Eskeliando, Rodo Skeliando. We won't see a Tatimu, the Santama, Livila, Community, Tuncarelli, Lota, Minemana, the Fulemis, Sabote, Medici, Totalomo, Siamo, Santama. We bless your holy name. We glorify your holy name. We give you honor and glory. For Lord, you are worthy to be praised. You deserve the honor, you deserve the praise. You alone, you are Jehovah El Shaddai. You alone, you are Jehovah Elohim. You alone, you are Jehovah Mikadesh. Oh, Shinamano, Sukamano, Sukamano, Lodes, Eliando, Bravo, Selema, Esteria, Zinamana, Asuka, Jukama, Zene, Esikemato, Luca, no Selema, Kunos, India. Oh,
izindlela zakhe nje lethi bazalwane. Kulesinye isikhathi nasithandaza akuthi ukuthi sithandaze kubila nje ukuthi simlide ngentumiso. Simtshele ukuthi leli gama lakho liwuphile. Ngiyathokoza bazalwane. Ngiyathokoza Inkosi isibusise. uNkulunkulu uyathanda ke bazalwane nasimkhonda simkhonde ngendlela yokuthi singafiki la khona senela khona ngayo. Ngiyabele ukuthi I want to be more and more like Jesus. You know, ngiyabona la ikhondeni Inkosi bazalwane kunanaku le ngicela ukuthi ngikuchaze ngoba sike emthandazweni. I think I'm late with 20 minutes. Kunanaku le sick fasting. Inkosi ekuseni ngisuke ekhaya was praying izinofike Big Band. Ithi Inkosi kulowa kwangikhonda mina wafika la khona enela khona ngami. Elikuthi lo kwangikhonda mina wafike wathi la kangikhonda asinakathandaza afike athi yathi senginele nasenginema ukuthandaza. Lo ngikhondako noma safike la khona sayindodzana sayisani khona uqhubeka solo angibika emangangibika angiyibi loqhaphakako ngendlela lokuthi atosonzela nami ngisonzele kuye and the more asonzela kimi nami ngisonzela kuye akafiki la athi khona sengenele I've had enough of the Lord. Ufuna ukuthi I want to be more and more like Jesus. Wona wena ngasithandaza bazalwane bese siyambamba bazalwane la wena koNkulunkulu kudla sithi nje hayi nemphonsi angathi hayi ne fraction angathi ngathini kudla sithi singemva lokho siyathi sithi sorry. But ikhona indoda leniyathiko lengivekayo kanye ku 2 Corinthians chapter 14 ngithothi isizulu verse 1 lithi le ndoda ngiyamathi nokumuntu angena kulesithathu izulu akhuluma ethi ngeke kukhulunywe abantu but kukhulunywa ngeNgilosi uthi lo muntu okhuluma ngaye lo wahlupheka Psalm 14 ukukhuluma ngaye uApostle Paul uthi ngathi kabathisa ngaloyo muntu Inkosi isibusise uthi ngatshelwa kwathiwa lesikhathi ngithandazile kunelinye vasitha noma ke ingilozi yasathana leyangihlaba ngalo lenyeke uthi ngathandaza kwaba ngamahlandla lamathathu ngithandaza uthi Inkosi isuse lenyeke Inkosi yangiphendula yathi kahle emandla ambuka pheleliswa ngesikhathi wena ukuthakatha ubaza lefuna ngakho sonke isikhathi ube kuthakatha kuzukuve kunanzi enjoy the joy that surpasses all the funa ube nalokuthakatha kodwa Inkosi yathi ngidiva ngathi angikholwa kahle bathi mina ngihlala njalo bazawuthi Inkosi ngisakaqala ukukhona haleluya safika kuleyo level leyo utakuma kufuna imali every day ngoba nokufuna imali usakamboni yena he is bigger than money. Gold and silver belong to him. Wababa yena wabamba imali ubamba isibindi. uNkulunkulu wesikhathi wababa yena wabamba isikhathi. Amathi makevakala empazweni. Hallelujah. Hallelujah. Thathe lokho imali kuphe bantu. We glorify your holy name. Hallelujah. Ego yakho itawa ngakho kunethiko lethikula kathi khuluma lotawu wathi ukuthi kufanele ukuthi khulume kuphi kubantu sengingenene ke lapho
Unethiko lakutshela ukuthi ikhulume le kunento lakutshela ukuthi ungakhulumi le nto. Lakutshela ukuthi isikhathi sekukhuluma lesikhathi sengakhulumi. Utawukhona ukurevealela into lezizatokwendeka letingadiwa nabantu. Athi reveal kuwe, athi akusizo isikhathi sokuthi ukhulume le. Bese ngiyakhuluma nabantu, ngiyakhuluma ngawe, ngiyakhuluma nebandla. Ngiyakhuluma nabantu ababo. But la ngaphi konke lokusithandaza. Sinikwa ukuthandaza ngalomfundo. Lapho lokuthi pray. Lokuthi athi yethandazani naye ke uyathi ukuthi umthandazo i-engine room yemzalwane. Nawe ufuna umuva khulumisana nawe basinjini consistently. Ungabi namulo lotawe consist uphila ubasinjini yemthandazo. Nawe ufuna umuva khuluma akathi reveal wakaqala umthandazo. Amisho 5 minutes. Ngizothandaza mina. Akuvuse ebusuku. Kanti ubeke ngawani. Akuvuse ngaphansi wakhe. Utawuqala. Uyibeke inkonzo lakho. Athiwe nomvangela. Bese uyayishicilela. Athiwe na you are a prophet. Athiwe na you are an intercessor. Leyo wethu lengabe le. An intercessor ude bangani. Kala ekhaya. Intercessor neditha. Intercessor ithatha abantu bakho. Uyaqala ekhaya imithele abantu. Uthi nganje ngosithi. Uphinde ubuyele endaweni yayo. Umva wena batshela ukuthi mina nglothi ngumsana indlela yakhe econze. A prophet of God will tell you things that will either judge you or edify you if you don't repent. A teacher will teach you the heart of God. Hallelujah. And the thing that was on the good look since when you said that but the day you can see I'm going deeper and deeper with you. Now to never know. And go to the town of since unalenga kutshela bona ngemfundiso wakho ungayomtshela mthandazela. Lokho ubeka konke bazalwane. Ubeka kumvangeli, abeke umprofeta, abeke intercessor, abeke even not to the teacher of the word. Abeke nangala. Nene bazalwane. Hallelujah. Ufuni obedience kuphela ngokukhula. Sebenza ngobedience bazalwane. Sebenza ngobedience. Sifunda ku chapter 15. Now live la uNkulunkulu lisitshela ukuthi ngathi uncikazana nathi baphazana baphethe bokubhala. I won't be long. Live la uNkulunkulu lisitshela ukuthi katheni uNkulunkulu bekakhuluma ngendlela lethi4. God spoke to individuals in the Old Testament. Abekhuluma ngendlela bethi thing 4. Funa sikwathi lokho make ngimaphosa. uNkulunkulu bekakhuluma ngemuntu akhuluma ngendlela bethi 4 nje indlela yakhuluma amadoda. Nakhuluma nemuntu. Number 1 bekakhuluma ngemibono, visions. Nakhuluma nemuntu nje. That's it. Akhuluma ngemibono, visions. Abekhuluma nemuntu akhulume naye, akhulume naye ngembono. Lokho ukuthi na umzalwane usinzisiwe, kufanele ube uNkulunkulu ufuna akhulume nawe ngemibono. Le ndlela yakadzeni in the Old Testament ngiyendlela akala ngayo uNkulunkulu. Ukwenda and kule ncwadi lesifunda kuyo bazalwane thing 2 into lethi very important kule ncwadi lethi. 1 tisifundisa ukuthi God created the universe. Number 2 wadala isizwe sakaIsrael. Ngiyona ncwadi nje lokukhulu kakhulu ncwadi iphethe ingqithi yonke yemsebenzi omkhulu uNkulunkulu. He created the universe. Namfunda nje chapter 1 go ngisaqhubeka ngihamba ngena kaAbraham seniyafika ngiyeva ukuthi ngiyathola ukuthi uNkulunkulu kunesizwe sakhe la lesitawutalwa noma lesitawutalwa ngekholwa ngaAbraham uthi lesitulwane sakhe Abraham asitaba ngame esihlabathi selwandle
Ungibabe wethu ekukholwa kodwa libe kakhuluma ngabo kakhulu kwaku-Israyeli. So thina bazalwane sing-Israyeli walithe. So God once he spoke to them in visions. Number 2, he spoke to them in dreams. He spoke to them in dreams. The one bekakhuluma nabo labasetuka katheni abekhuluma ukukodwa lokuloku number 3 besiya kubo lokuthi uNkulunkulu bekakhuluma njani ngoba kukhona lebekakhuluma nabo nomlomo. Number 3, he spoke to them ngemlomo avele fika khulume. Those were prophets of old. And Moses was a prophet. Abraham was a prophet. Hallelujah. Amen. He was a prophet. He spoke to them in visions. He spoke to them. He was speaking direct to them. Direct. That's it. But many below somewhere. He spoke to them. He spoke to him. Somewhere that once was a uNkulunkulu wakwehlukanisela umsebenzi wakhe. Ukhuluma nawe. Ngiyangivile thansi akhuluma nemfundisi. Laba jana mfundisi masela khona phela khona utakhuluma nawe uthi mthandazene. Hayi kusalala. Hayi kusinimjibaza. He spoke to prophets direct. Samuel was a prophet of God. Elijah, abekhuluma naye njani Elijah? Abethumela ingilosi? No. He spoke to him. Yakhumbula kanti othumela Gehazi. Azahamba ukuhlola ngala qhubeke nathandaza. Ngibotshela ukuthi kwenteka ubonani nalo base kwakusikhathi semvula lefanele ifike. Wathi ngibona ini? Emva kwesikhathi wathi ngibona ini lengana. But before bafike lapho baqale kwaba nempi. Wabona impi letindimbane letinganani lesisebenza waphinde wakhuluma naye ngoba uNkulunkulu kulo number 3 bebakhona abaprofeti phinde bakhulume naye la khulume nabakhuluma direct. Elijah uthi awubakhombise ukuthi usibangakanani labangakithi kumele labangani. Waphinde wamthuma ukuthi awambe wathi wakhanda tindimbane letingilo wangikhanda khona because wangakafika isikhathi samuncwele ukuthi bese kungakhona ukuthi naye akhona ekhuluma naye muncwele. uNkulunkulu uyakhuluma ma-prophets bese anikisa message kubantu. That's why uNkulunkulu lithi kwamanje uNkulunkulu akayilethi message angakayireveal icala kuma-prophets. Hallelujah. Inkosi sikusize. Ureveal kuma-prophets. Akuyile ukuthi the prophet ikuphi. Ingaba se-Iraq isilapha but ikhuluma ngeSwaziland. Because prophets are still there. Noma bakhona laba phones. But basekhona abaprofeti inkosi sikusize. Number 4, ngilapho ngena thine nawe. Kulo number 4 but bekusolo ukusebenza lo mthetho we-Old Testament solo ukusebenza na that's why Jesu nakafika uthi angeke kuchitha emasiko but ngithe lokho kwendaba. Hallelujah. Because bazalwane ngishito ngiyaphinda ngithi lo wendeka ku-New Testament nawuva nje umuntu njona athi emathanzi akasiwo ayethu nyana kusho ukuthi asisuse le-Old Testament sidile ne-New Testament ngoba lokunene lokufundiswako ku-New Testament ngilokulandwa ku-Old Testament ngoba kwakuthi ngikunto ekuqalela lo msebenzi omkhulu ukuthi kulandwe mina nawe esonweni saqala salandwa ngaletinye indlela abazalwane kwabo labatilwane angene niyayikhumbula indzaba sikho la but sithi number 4 uNkulunkulu kayinalo sokukhuluma ngelivi lakhe. He speaks to us through his word. Masele uNkulunkulu sakuthumile
kuyo yonke iprofesi noma kuyo yonke imessage lo ilethayo noma futhi asithandazele umuntu kufuna kube ne-scripture reference. Nini ungakhamu kwinto uthi yathi asithandazele bani noma ke sigijime siyoshumayela kuphi ukuthatha kuloko. Funa usinike live uthi nasiyoshumayela bestradini lapha uthi ke kuMatthew 28 verse 19 hambaneni bonke abantu bafunze konke lenifunze ngoko. Go out here and make all people my disciples. Nibafunze konke leninike ngona njani bazalwane. Lapho kuverse 1 cela ukuthi masiyeke ngoba ngifuna sitofuka lenzaba yaAbraham. Siqile lenzaba isukela kaAbraham yonke lena. uNkulunkulu wakhuluma naye la Abraham ku chapter 15. Abraham sokufika lapha sokuba impatient uyamangala na usemntawufa emhlabeni ngambe lo mntwana lo ngoba kuzamsebenzisa uNkulunkulu ukuthi abanemntwana. Na usemntawufa umntwana makamthola because kuyenteka bazalwane sibe very impatient after uNkulunkulu asithembise lokuthi sibuke isikhathi siyashiya kanti uNkulunkulu works in his own ways. Sijolo ukuthi uNkulunkulu bazalwane akajabwa unendlela yakhe nesikhathi sakhe sekuphendula Tito. Akavami ukuphendula ngalesethu isikhathi. Uphendula uNkulunkulu sekuthiwa 1 minute 2. uAbraham watala Isaac seku 1 minute 2. Wamtala ebuzaleni. Sekukhona imitamo lebesayendile bazalwane uNkulunkulu akasithembisa. Kuthi wena ngakubusisa. Ungandeka uNkulunkulu akhulume nyalo. Ufe wena agcine busisa isizukulwane sakho. Sewena ngesikhathi sakho uNkulunkulu. Angadoza baye. So udzinga lokuthi uNkulunkulu uqhubeke wena ube very patient ngoba i-patience inglesinye isithelo noma ke ifruit ya Holy Spirit lekhona kuGalatians. Ubeketela. Uyalenzela ukuthi uNkulunkulu bazo ngesineke. Awuklizela uthulile but uklizela umthanza uthandaza. Ufuna kuso wakhe wethemba live lapho ngethembiso ukuthi akuthi yebo ukuthi amen. Inkosi sisize. So laba ngibhalile ngicela ubhale nawe utofike uthi funzele uthi ubhale uma ufunza incwadi ya mama masibeli yakhona kufunza incwadi ya Numbers chapter 12 verse 6 we 8 sikhuluma ngila ukuthi he spoke in visions. Sitokuva ukuthi dala wakhuluma kanjani kuNumeri chapter 12 ngeke nibambelele bazalwane chapter 12 verse 6 to 8. Numeri chapter 12 verse 6. Haleluya. Phasa sihloko lesithi uJesiswa kwaMiriam. Yeah. Haleluya. Verse 6. Amen. He spoke in visions. Simakathe wathi kubo lalelani la kimi. Nakunemprofeti lapha emkhathini wenu. Nimi simakathe lengibonakalisa ngemibono kuye. Niye babona njani uNkulunkulu? Bonakalisa ngemibono. Wena njani uNkulunkulu? Ubonakalisa ngani? Ngemibono. Ngena abantu bethu ukubonisa ngani? Ukuthatha into kahle ukubonisa ngani bazalwane? Vision. Lapha uthi ukubonisa ngani? Ngemibono. Hallelujah thobeka mama. Amen. Ngemibono kuye ngikhulume naye ngemaphupho. Niye bazalwane. That's a prophet because umprofeti uNkulunkulu ukwenda konke. Kuye ukwenda konke kuletha ijudgment and umprofeti akusuye umuntu lokhulumela futhi akulokuthi amekhaya umprofeti akathanda lona lokuthi touch your TV touch your radio akusuye umprofeti loyo umpuli umprofeti wenyanya umprofeti ulamba sekulukhuni naye atshelwe ngengane afake amagama emlonyeni nathi yebo ngawenda njalo lapha la khuluma ihlithiwe uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyathembula kuye. Amen. Mekhaya ufike ukhulumela madoda bonke athide ungenzi lokulima bakho mhlinge mama uyeva indaweni kanjalo nafika afika athi ngibone abantwana bayizwe bafana netimfu lesatha ile sana melusi wasilalelana ngimtshelile ukuthi lo muntu akhuluma lutho lokuhle umprofeti akakhulumi lokuhle lokutawuthi abantu bajayive prophet ukhuluma into lekanenda ukuthi nibushiyele uchithele ukugayile ngoba kusuke kukhulumena uNkulunkulu inkosi sikusize thubeka
Kodwa angendi njalo kule ncebo yami Mose. Yebo. Kuyo yonke indlu yami wethembekile. Yebo. Kuye ngikhuluma umlomo nemlomo. Ngithini msana ngiqala ngokuthi Moses was a Chubeka le mali bese ngesoya kunamba sesiqedile in visions. Ngathi ke manje he spoke in number 2 says he spoke in dreams. Ase uye ku Daniel chapter 2 verse 1. Daniel chapter 2 verse 1. Answer Daniela chapter 2 verse 1. Liphupho la Nebukadnezar. Ngeminyaka wesibili wekubusa kwakhe. Nebukadnezar wabhuza emaphupho. Inhliziyo yakhe yathi khathateka kakhulu. Wehlulela ngisho nekulala. Ngakho inkosi yabita tangoma. Nebathebuli nebaphemuli kanye nabosokhanyeti ukuthi batamtshela ukuthi ubhudzele bathi kube befike bemembi kwenkosi yathi kubo ngibhudze iphupho leli ngihlupha kakhulu manje ngifuna kwazi ukuthi lisho ukuthini ngabo bosokhanyeti baphendula inkosi ngesi-Aram bathi awu Nkosi lundolelo luthe wena waphakathi kahle labazalwane ukuthi leli phupho liphuphe umuntu langamati uNkulunkulu uma liphupho lifike kumuntu langamati uNkulunkulu limlethela kwesaba ngempela buthongo kubeka makufunze ukuthi ke ngase lifika kulomuntu lwaNkulunkulu wena ufuna uneluvalo enekwesaba amen kubeka ma wena waphakathi tshela ingcebo yakho liphupho sineke sithabese siyachaza weba ukuthi kwentekani ufuna ukuthi leli phupho bamtshele ngokukhathelwa kolela limsanisela bethusa lamsabisa kwaphela kuthona amen but yakukhumbula abantu akafuni ukukhuluma ngalo ngoba liphinde limvuselele impilo ayibone ebusuku liyathusa nantubo nangabe utawuba ngomzalwane noma thandazi noma sini noma lifuthi uvuka uphele ebuthongo uhlala ngethuba amen kuba mase uvuka ekuseni bakubona uphuma la uyohlala etitolo usaba nalo umbhezibole mloko lokwentela kwenkosi le inkosi nayo ihlufa liphupho Lona ulala ibita inyanga tjayo ngoba kwafanele uNkulunkulu bese uvethe umprofeti wakhe lo tawuveta uNkulunkulu waIsrael. Evele kwethunja. Ngoba uNkulunkulu nakusebenzisa ababuki ilocation lokuyo. Ukusebenzisa noma ngoba usebenzisa useJozi laba ngathi khona athembule ngoba uNkulunkulu akathembuli nesilwane lapho thembula ngebantu. Awukhulume manje inkosi yaphendula labo sonkanyeti yathi naku-ke lesenguncumile ngemakubo nani ngangitsheli ukuthi le phupho lami belithini bese niyalichaza ngitanicoba nibe liphupho unaona kanjani yabacoba uyumva kwesaba mzala indoda yesaba isabisa liphupho ukuthi tanicoba nibe liphupho ngoba manje unehomla ethwele awuqhubele manje ngibhidlile lendidlutela uyeba liphupho thukuthela hayi ukuthi liphupho nje mina ngoba bese ngibhila ngikube usaqhubeka kade ukwathini ufomantende ubulawa ngalo la khona ebusuku tibe tinjunjuma temfuhluluko kodwa nani ngitshela leliphupho nilichaze nitawemukela kimi tipho nemivuso lelijumo lolukhulu lalela indodza lethe enkulunkulu ilingisa Herodi iyathembisa ithembise yonke into lefika la ihloko nethi nayiphume kunayinkinga yanako esaba kwesexual phupho emathini yebo lena beyingafisi ukuthi makushaya 2 3 yona seyihlezi laba seyinase manje ngicabanga ukuthi kwashaya 7 mabe kusebusika ngiyolala endawo la ngathi iyabuya leliphupho ngoba belibuya leliphupho qhubeka ngakho-ke ngitsheleni leliphupho bese ngichazela lona baphindze baphendula futhi bathi sicela inkosi ukuthi itshele ingcebo yayo leliphupho thina esidabese siyalichaza Nkosi yaphendula yathi cha sengiyabona ukuthi niconze kungichithela isikhathi ngobe nani niyabona ukuthi lokho ngikona lesengucumile ngemakuko nani ngangitshele liphupho sine kuphela sijeziso senu ngicela nibuke bazalwane kukhona yini Daniela la
ngikhumbule uSidanile la bese avele anguye mengameli. But into lebeyikhona bekangafakwa nakweliwa lethi into ekumnyama. Umbuzo uswentiwa yini? He was committed to the Lord. Amen. When you are committed, awuvami ukutholakala ezinzabeni nasemikhabathini. Niye bazalwane. Ulanda wena sekumadima utoyenda nakulo usuwa damage control. Amen. Qhubeka manje. Ngona lesengincomile ngemabuko. Nangingangitshela liphupho siye kuphela sijeziso se. Nihlanganise emaso ukungitshela tinto letedukisako naletikhohlakele nethembe ukuthi tinto titawugucuka. Ngakho ke ngitsheleni liphupho. Ngitawube sengiyathi ke ukuthi ningangichazela lona. Bosonkanyethi baphendule inkosi bathi kude noma emunye umuntu lapha emhlabeni lo ngenda lokufunwa inkosi. Neva ukuthi bathi baqhubeka bamtshela bajabulile bathi uphumula emhlabeni. Ngoba they believe ukuthi bantu sibili nabo uNkulunkulu sibili abaphilayo kuya kuNkulunkulu babo. Kunankulunkulu welanga, kwakunankulunkulu wenala, kwakunankulunkulu wemvula, kwakunankulunkulu wefertility, kwakunankulunkulu lo wenda ukuthi bantwana bazona lapha bathi bokufika nenkulunkulu abaseBhabhiloni. Bebathi bona bagcwale ngabo. Bathi uthi umuntu. Amen. Lo ngakhona ukutshela lemphupho leyo. Qhubeka. Hallelujah. Njengoba kutshela nje ukuthi uthi umuntu lo ngasinziswa ahlale afelwe indoda aphile nje athi ngawuphila after 15 years after indoda ngabe kudlala ngekwendeke lo inyama nje. What is impossible with man, it is possible with God. Amen. Qhubeka. Kude inkosi noma ngulenkulu kangakanani nalene mandla leyase yabuta indvole nje nakusinye sangoma bamkwatisa bangale manje kanti uyabona ke bamkwatisa babuza kuthi inkosi lengalele khona mhlawumbe ngabuta lo muzo lo nje sitshele awuqhubeki nakusinye sangoma noma umthebuli noma usonkhanyeni usho ukuthi bathambo bakhona nebathebuli bakhona yabantu umthebulo bathi bakuthebulile siyawathi umthebulo. Yeah. Hallelujah. Qhubeka mama. Lokhu lokufunwayo inkosi kulukhulu kakhulu. Kude namunye lo ngakwembula lokhu enkosini ngaphandle kwabonkulunkulu. Bona abahlali emkhathini. Lalela uyeva ke manje ngaphandle kwabani manje? Unkulunkulu. Ngoba bahlali kuphi? Emkhathini webala. Lokho ukuthi umuntu kaNkulunkulu ngoba uthwele iBhayibheli litshela ukuthi thina silithembele labantu bazalwane. Lithi leBhayibheli njengoba silithembele laNkulunkulu kufanele sibile impilo letawujabulisa yena singahlanganyele emikhambathini nasemikhibeni yebantu abaphutha uNkulunkulu. Amen. Sebasho ukuthi laba sebakhuluma livi ke ngoba lenza abazalwane ukukhuluma nekwenda livi ingemagama. Amen. Qhubeka mama. Lokhu wena inkosi yathukuthela yathelwa ngemali. Bese uhlala ungathukutheli nabatshela ukuthi ude inkosi enjengawe lengabuda lento nje. Qhubeka mama. Yathi yonke tati taseBhabhiloni atibulawe. Ngakho inkosi yakhipha umthetho-simemezelo ukuthi akubulawe tati. Kwabe sekukhishwa abantu ukuthi bayofuna aboDanyela nebangani babo ukuthi nabo batewubulawa. Oh no, this was before abengameli. Qhubeka mama. Amen. Sebayofuna manje ufuna bene njani bazalwane? Sebulawa zonke bazalwane singafi thine njengebantu abangadade iqiniso. Live la uNkulunkulu thina singisawodwa wale live. Sivukhanya wale live. We are the salt of the world. We are the light of the world. We are the sons of God. Lithi simadozana ebukhanya. Inkosi sithi iBhayibheli lithi umuntu akasazi ukuthi sibaphathi bethi imfihlakalo kaNkulunkulu. Lithi lokuphethe imfihlakalo ufuna tholakala enjani bazalwane? Akholeni. Sikhola livi laNkulunkulu. Because nyalo sifunza livi laNkulunkulu. Lile mandla. Ewehlulela ukuthi livi laNkulunkulu liletha ukuthula nenjabulo. Qhubeka mama Nkosi yami. Kwathi lesikhathi Ariyoki induna yabo bahlala esangweni benkosi asahambile kuyawubulala tati laseBhabhiloni. Danyela wakhuluma kuye ngekuhlakanipha lokukhulu nangekucophelela. Lalela ukhuluma ngani? Ngekuhlakanipha. Ukhuluma bazalwane. Ngekucophelela. Asaba ngani fanele ngicophelela? Amen. Lo Moses usisi. Qhubeka mama. Wabuta le nduna yenkosi wathi
Inkosi ukhiphelele lo mthetho wesimemetelo. Ngoba kwamanyethelwa mhlawumbe kwamanyethelwa kwaphuma ko Channel S, kwaphuma ko Swazi TV, kwaphuma ka Observer, kwaphuma ka Times, kwaphuma ka Channel S, kwaphuma yonke enza kwaVOC kwamanyethelwa ukuthi ye bayabulawa bonke abantu. Qhubeka. Inkosi ukhiphelele lo mthetho wesimemetelo lonesihluku esibi kangaka. Sure. Ariyoki wabe sochazela Daniela kahle yonke lenzaba. Umchazela kahle. Amen. Naye uyaveza. Ngoba nawe utawubulawa. Qhubeka. Ngalewo Daniela wesuka waya enkosini wayawucela ithuba lokuthi ayichazelele iphupho layo. Kepha Daniela wananzeka wabuyela endlini yakhe. Kepha wena kanjani bazalwane? Wananzeka. Wanda wabe wasowalibhoso wakulenkosi. Yebazalwane ngifuna sitothandaza. Wasowalibhoso. Yini ukuthi ube inkuzasha? Ngiyabona inkuzasha uyavela la. Kuyiwe enkosini, inkosi lo msayohlabela, msayoshana ikeyboard yakhe. Akungabi na demon. La angisiyithi inkosi bo, akube nabo kaphela batangisithe. I-anointing yakho yedlela ethandeni yakho. Leli bandla lokhelele umusu wasekhaya ezulwini. Inkosi esifusisi. Nasingena laba sikhanza vele lapha sekulukhuni la lokholako lonethi inkinga lokunenkinga lemphethe lemalanga evaphili inkosi sothuleka mama. Haleluya. Daniela wananzela wabuyela endlini yakhe wefike wachazela labangani bakhe boHananiya naMishayeli kanye naAzariya. Uyabazalwane bayothandaza. Amen. But uNkulunkulu uthi reveal kuye lo ayikula ngoba singathandaza sonke. Awuyathi motive yalo lelothandazako. Le relationship yakhe naNkulunkulu awuyathi nekuthi uthimisele kangakanani naNkulunkulu awathi. Amen. Qhubeka mama. Wabacela ukuthi banxuse umusa kuNkulunkulu wezulu ngale mfihlakalo. Kuze kuthi yena kanye nebangani bakhe bangede babulawa kanye nato tonke etatitha yaseBhabhiloni. Kwathi ebusuku le mfihlakalo yembulwa kuDaniela ngembono. Daniela wajumisa uNkulunkulu wezulu wathi alijunyiswe impilo laNkulunkulu. Manje ngicela wena njani uNkulunkulu wathi bhetha solo silenda kulenzaba yama-visions and dreams. Wena njani uNkulunkulu? Wathi njani? Ngembono. When you pray bazalwane, uNkulunkulu uthi bonakalisa ngembono. But kudzinga ukuthi ube patient. Selo sidakulenza baye kuba impatient bazalwane. Lana kube akubengekho Daniela ngabe babulawa labantu basikhasa sesihambile. But lo mthandazo kaDaniela wena lokuthi inkosi nase iva seyichazeleka lephupho. Ucela uthubeke mama. Wangabulawa abantu basekugcineni. But lebe kulanze kakhulu lenza baye ukuthi uNkulunkulu wasebuyatembula kuyeqedzelele verse lelo mama. Hallelujah. Kwathi ebusuku lemfihlakalo yembulwa kuDaniela ngembono. Manje bazalwane ngosiyami ngoba sithe emthandazweni uNkulunkulu lokusizilile phela kube khona into natembulako sayolala. Amen. Ungabhutsi ukudla. Ungabhutsi bakugwaza. uNkulunkulu akatembule ukuthi yini injongo lanayo ngempilo yakho. Uyathi bazalwane ufuna sithi uNkulunkulu akutshela lento le awufundiseli uhamba njengomuntu lo wathi ukuthi uyathi lana ngibheke eCarolina nabakuthi endleleni uyapi uba nesiqiniseko ukuthi uyapi make ncese ukuthi kuhlumise inkosi yami ngathi fuza. Hallelujah. Hallelujah. Daniela wajumisa uNkulunkulu wezulu wathi alijunyiswe ibizo laNkulunkulu. Ajunyiswe yini bazalwane? Ibizo laNkulunkulu phakathe naphakathe. Uhlakanipha nemandla wakhe. Ukucula tikhathi letikhathi teminyaka. Ubeka emakhosi aphinza wehlisa. Lapho make sihloko sethu uNkulunkulu usebenza ngendlela yakhe. Ngicela ke manje ukuthi siye kulona ngoba besikhuluma ukuthi he reveals himself direct to prophets, akhulume kubo mouth to mouth. Bese sithi ku chapter kulo 4 he speaks to us nyalo through his word. Matthew chapter 4 verse 4. Matthew chapter 4 verse 4. Ukhuluma ngelivi
Haleluya. Athi Mateyu sehluko 4 livesi laka 4. Makukhumbule ukuthi uJohane Jesu ubitwa ukuthi ungubani? Umlivi. Umlivi. Amen. He became what? The word. And the word became what? Flesh. Oh Jesus. 18 19 kubeka manje verse 4. Matthew chapter 4 verse 4. Phasa sihloko ukulima kwaJesu. Verse 4. Jesu waphendula wathi kubhaliwe ukuthi umuntu angeke aphile ngesikwa sodwa. Kodwa uphila ngawo onke amazwi laphuma emlonyeni waNkulunkulu. Awuphile manje umuntu utawuphila ngani? Utawuphila ngemadili. Umuntu utawuphila ngemkhankazo wemfundisi. Umuntu utawuphila ngekuthi athembele esontweni ngekhipha tishu. Utawuphila ngekuthi akhone ukukabela kahle afakaze kahle onke malanga. Ngelivi laNkulunkulu. Hallelujah. Lokho ungakwenza but akube ukuthi uphushwa kule livi because he speaks his word every day. Ulikhuluma silele, alikhuluma sivukile, alikhuluma sisenkingeni, alikhuluma kumnanzi. Liyasakha liyasikhuthaza egameni lenkosi. Inkosi sibusise. Uthi Jesu ukhuluma uthi Jesu make sesithandaza. Hallelujah. Uthi Jesu ubhaliwe ukuthi kubhaliwe ukuthi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa. Kodwa uphila ngawo onke amazwi laphuma emlonyeni waNkulunkulu. Hallelujah. Ngawo onke amazwi laphuma emlonyeni waNkulunkulu umuntu uyaphila. 5 minutes losele sifunze indzaba yaAbraham. Abraham lapha was impatient. uNkulunkulu umthembisile ukuthi utawutala indvodza yakhe. Ubona isikhathi siyahamba. Live laNkulunkulu lafika lakho lenhlitshweni yakhe lenyela khona. Wagcina ngasalikholwa ngokulibona ubona lesikhathi siyahamba ngoba kuba impatient kukwena ungasanaki lelivi na the promise bese ubuka isikhathi and then you become impatient. Uthi naku ngabulawa thina Abraham wathi naku ngabulawa thina tami tithathe yonke titawudla konke la ekhaya le ndodza lena ekhaya Eliyeza iqhamuka kimi yesekunakufa nange abantu malanga sayabalwa yenkosi uLibhayibheli lithi emva kwaloko ngoba lithi emva kwaloko belikhamba ko chapter 13. Chapter 13 simbona useGibhithe eGibhithe lapho uJoshua kakhulu umise waba nemkakhe uthembisa ukuthi insisi wakhe khona lapho uNkulunkulu uteveka ngamatima kule ngosifalo kuze umfana nawe uyathi uzwe prophet lithi iBhayibheli la ekhaya kule khana faro kwaba neplague bashupheka ngamatima wavuka yena watshela lona basibuka la uwenelele lokubonga ngitshela ukuthi Sara insisi wakho kanti umfati wakho hambani la sukanda ukukhumbule ukuthi basuke eKhenani balethwe indlala but nabajika kuthiwa bajika letimbuti bajika letim lokunjinga lokwamenda ukuthi baqabane nalode kule tingo lathi thona lena khatha koshwe indlala baNkulunkulu abahambi lide bangena balambile eGibhithe bantu baphuma balayishi lithi iBhayibheli ke wasuka lapho asanjinile. Siyabonga baba ukuthi sesiyashumayela. Uphuma lapho sonjinile letinto letanga 17 batunikiwe. Niba mfana. Akamumuntu ukuthi ngoba naku kuthembise ukuthi lo mfathi leke naye insisi wakhe. Uzamba la mfathi wakhe hamba lo bena msuka la ulethele hlupheka. Hamba netinto, hamba netimbuti, hamba netinkomo, hamba nemakamela. Live la uNkulunkulu wahamba sanjingile. Kule kunjinga kwakhe lokho lithi wase ukhipha kwelishumi. Lithi iBhayibheli lokho nakuthola eGibhithe wase kwanza nemhlaba wonke. Lithi lo mhlaba wabasuka mncane kulethi fuyo lendzawo. Bangasakhona ukuthi batathibela ngoba uNkulunkulu nakusiza ugcina sewumzinza. Kuthi utathibela phi letinto kodwa uNkulunkulu ufuna i-commitment yakho. Uye ufuna i-consistency kumkhonela. Ungabi ngishibhanya ngishi mawuphuma phuma ni wonke uthi Lord take me I'm yours yeah I your God I give my life to you asumhlabela nina isantoni kuwe lefanele ukubonga thatha lokho wena njalo Abraham bathethileni wabathuyabuka wamnishikile mina konke batangambane yenkosi wena wangithembisa umntwana bathi nakusendakufa mina bahlangana khona uthi ke la verse 2 ungesabi Abraham lendodza lena indlu ibita lendodza Eliyeza lendodza lena indlu angeke ibe indlala
uyabona Abraham abazalwane ngoba nathi thinking njengoba nathi sinalo thinking sihlezwe la khona singabatha khona kuNkulunkulu disinathifika timo disishaya disinkulunkulu kuphi na kunje difikela uPetro uSimposto Petro singabokhathatheka ngale inkinga leti sikhadinga uthi nabomnakethu labakhona mhlaba wonke tiyabakhandinga na uthi leti inkinga manje ifika sibothatha ukuthi nje injabulo yodwa athi umhlabele le injabulo lesinayitholakala la kuJesu kule injabulo lesinayo le injabulo lesiyithola la kuJesu bazalwane ayisho ukuthi kabe nama-fish and chips akusho ukuthi nabo bacon and egg akusho ukuthi kunemandazi kunedihlupheko kunehluthwa kunehletha kunekuqinzetelwa kunekujiva kunegwazwa ngemuva Usually uthi Abraham ngiyakuva Nkosi uthi wena mine utanginika umngane but ngibathenga kuba lesikhathi siyahamba lesikhathi Abraham wazalwa nasithandaza wayekela ukuba lolo thembisi lolo shika wathi thembiso takhe thini ukuthi amen akakutuba ngathi phikisi Abraham wakwale minyaka bathi ikhona la ile minyaka yahamba ngiphume ngina 75 years ngiyaphuma ukuthi 75 ngapho ngahala bathi lana unangakho iminyaka yangaka ngomntana ngakho iminyaka No, it was almost 99 to 100 years. Almost, what 90 must be 98, 99 somewhere. Wakumatima. Umkhumbi Noah wawakhasikhathi ezingakanani yebazalwane ibla uNkulunkulu lithi lenza balena bazalwane pre-pictures the church in our time sisukelela khona saba impatient sibona ngendlela abantu labaphila ngayo livla uNkulunkulu singenxa yekwanza kwebube emhlabeni kuyawuphola uthando lamaphola wonke losinzisiwe usho njalo incwadi yemshumayeli usilokwayo kwendeka itolo nalamhla kuyawuphinze kwendeka bonke lababe bafika nakhona baphelelwa ngemandla endleleni nathi sisuke esikhathini aphelile amandla sibuka lesikhathi sibuka nelive indlela wena manje abantu bayatithanza sathane bazalwane is at work nathi sifika nakhona sithi ayikhona uNkulunkulu ungasithembise bona abuko lendaba yensinziso ngathi ayisebenzi iBhayibheli lisitshela ukuthi wasokuthi uNkulunkulu ukuthi njengoba umbona sengigugile ngaka lento zelengiyeza ngilo tawuthatha ukuthi ibe indlalifa lakho wathi uNkulunkulu cha lele kuthembisile mina solongimile bazalwane ibla uNkulunkulu limile live la uNkulunkulu lisitshela ukuthi njengoba limile live la uNkulunkulu nesethembiso sakhe simile nokuye lefike lichaze kulesethembiso lithi inkosi kulana bamile bayethemba bema solo bemile bazalwane ekholweni lithi yona iyabadla abangebayo njengoba ibadla abangebayo njengoba sinabanye bazalwane uyasathi uNkulunkulu live la uNkulunkulu ukuthi njengoba uNkulunkulu abadla abangebakhe kuthiwa labangebakhe kuthiwa abakhweshe kulokho simile nesithembiso senkosi bazalwane inkosi yabadla abangebakhe now live la uNkulunkulu lisitshela ukuthi emva kwalokho Abraham wabese uyamthola umntwana but kunethinto letiningi lesathatha imcabanisile naNkulunkulu but uNkulunkulu ngalokuthi akasiguquli isethembiso sakhe wamletha Isaac wathi noma safikile Isaac wafika isikhathi la khona wakhona usake sawenzisana naNkulunkulu wafika la khona sanaka lo ngoba bazalwane kuyenteka kulesinye isikhathi isiNkulunkulu asiphendule azangasiphendula uNkulunkulu asibusise njengemfundisi Masilele bese siye la kumkhona bekufanele ngabe ngisakholwa mina bazalwane fanele ngabe seDubai nje as I speak kube yena nje sambile but ngiyakutshela namayela uNkulunkulu ngikipika konke one day ngoba nguye lo iprovider thina we tend to look at the providence then one day it comes to nothing to God ngafika nje uthi uyafika la bakala bakushaya iphelele kwemoti ube uthi ugibele ikhumbi ulahle uNkulunkulu ngamlahle uNkulunkulu bazalwane uyala ithi iBhayibheli noma sekuyafika yamlanda uyakulaza samlanza ngeJesu kuphela mhluphelile bazalwane benahamba ngethina ubadonsa kakhulu uNkulunkulu akamlazi umuntu asagijima nebakhozo uNkulunkulu ufaka ekhathi edanile kuba fana amabhubezini atokhona ukukhuluma ngalo ngoba nasewusethi kinyeni uthi Nkosi khuluma ngale awukwazi kumuva livela kalivakali semnanzi ufanele
bekazifanele mabomu lesitalo sakhe ngoba bekafuna uNkulunkulu athothana uprofeti efuna atothandaza lithi iBhayibheli bekazifanele lesitalo sakhe lithi iBhayibheli waqhubeka phemina watala uNkulunkulu uyazivala isitalo sakho sakamoya kuze usinawutala uqale into letawulazi umhlaba wonke akasiniki uNkulunkulu into lephundako into lencane into lekhobozelako awuqhubeke umfundisise ungabi nenzaba yesikhathi uNkulunkulu usebenza ngesikhathi sakhe isikhathi sakhe asitho sakhe sothanda kaphela siyajaka babemama siyajaka ujabile jaka tulakwazi uNkulunkulu nasithawuthanda uhlale nje mama uyanesikhathi uyaphendula sekusele 2 months ukuthi ufe bathi umani wafa ngosengawubonile lo uNkulunkulu usebenza ngesikhathi indlela sebenza ngayo akusiyo lokhu inthando yakhe egameni likaJesu sithi kakhulu bazalwana sesimlinzele uyalinzelwa uNkulunkulu iBhayibheli lithi Maria mayinasena sisi wakhe bekagijima kakhulu sisi waMaria but each time afika Jesu maka bekababhizi bese kuthi Maria wembe ohlala ngasenyaweni afuna ukulalela afundisa abantu kulamalanga abazalwane sabuya Jesu asitinqengene singadingisi Abraham sibe impatient asilalele mfundisi waNkosi ngigijimile bazalwane ngigijima kakhulu nemhlaba bangisidi agcina ngabuye enkosini ngibuye sengimaninginiki wangathi ngiyamlekelela umhlabelo lo singenza uJesu ngangimaninginiki akazange ngibuke futhi ngibuya wangamukela namsawa egameni likaJesu kwanela ukukholwa lelo ngoba livila ukuthi wabe uyalikholwa lelivi Abraham lesikhathi alikholwa lelivi Abraham wahamba Abraham wayekumkanga isakholwa abengeke amthole lo mntwana kuba kaze angakholwa lesikhathi ngoba kusho sonke lesikhathi bekasola ngamkholwa bekabuka isikhathi sibuka isikhathi thina bazalwane but wathi the day yakala kumkholwa yabazalwane ithi iBhayibheli njengemlimi lolimako uyahlala linzele lokulakulinile kodwa selenjalo thina bazalwane umlimi akamana ahlanyela yekele uyavutela afake manyolo abuke ukuthi kuyathela yini ngoba kungenzeka kakhule ukhange ukuthi kama ngumkhiwane benganalutho sihlala lesitawubonana usemagwava lesite magwava ngeke usidle kufuna kube nguwe lokutawuthi ukuthandaze kuze kube netithelo letawudliwa abantu wazi ukuthi kulelo lakhathi akholwa wase uyabona uNkulunkulu lenekhathi ngoba uNkulunkulu ohlola isithiyo wabona ukuthi hayi Abraham sekuyakholwa ke manje ukuthi ya wakunakasuka labo wabuyela waba njengemlomusha wafika ekhaya kanye madala walayeka bayalana madala ekhaya mama saka wathi wena sesina 60 years wamgcina ungentana yemanguthu wena mfana ntomputa ngesikhasedlala mhlolo mawulandele mangethi nodlala nawe okathi engezile ngapela yona ekhaya wathi kahle mabema ukhulumile uNkulunkulu niniyeke ukuthi ngoba nakhuluma uNkulunkulu uyasho awusho ukuthi asesizame uNkulunkulu sokhulumile ukhuluma with confidence because uyakholwa live lakhe inkosi sisize sahlala sisi ugogo sakho gokhokho ayina gokhokho sakho ngiyafisa ukuthi lesisi ubeka kwakusithwala njani usabona nasemehlo kakhulu sikhethi khona ngoba bagqoka lokwemjiva lokhulu sikhethi usikula Isaac can Isaac pictures the son of the living God. He is a picture of the son of the living God. Libekele ukuthi yena utele into sinzisa mina nawe ukhona nakamhla lo Jesu besikhuluma ngaye uyasinzisa nasenza ngama aswalele emehlo ethu silothandaza egameni likaJesu uyalenzela uNkulunkulu egameni likaJesu.